Bilang papakita pakamal ka rin talapagobro, opisyal yang pesinayaning One-Stop Processing Center o OSPC, apeli muna ning DOLE, TESDA at CDC. Ay report. Penimunande din na Department of Labor and Employment o DOLE Secretary Bienvenido Laguesma, Technical Education and Skills Development Authority o TESDA Secretary Jose Francisco Benitez at Clark Development Corporation President Agnes VST de Banadera ing inaugurasyon ning bayong gawang One-Stop Processing Center o OSPC king Building 1084 Clark Skills and Training Center. Pepagawa yung pasilidad bang magsilbing sentrong lugar para king mas mabilis at piyabe-yabeng serbisyo ng gobyerno para kareng talapagobra king Freeport, reng overseas Filipino workers o OFW at reng residente king kasiping nga komunidad. Layo ning OSPC, inggawan niyang simple ing pamangwang serbisyo, iba't kareng niyayaliwang ahensya ng gobyerno king meto nga lokasyon. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo.